بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خدای تعالی و کعبه حمش خدا جل کدیل برنامه رهبر تیوی برنامه فقه و حیات جیانه ابو میوان مالاوه سیدای ملامت حضوره و حاضره سیدای بخیر هاتون لا خذ الله خذ جوار رزيله ان شاء الله اجمعین. پس تماشاوان هجا پرسی وصل تلفونی و میلی مکالمه پرس سیدای انشالله برسبوان ای بزندی بده پرسا دستی مده هیزجی دست بیکم شاید به گارس گلو زکاتایی هی انا جارس هي طبي جارس قسمي جارس نحن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنستعين. معلوم جارس هنكيج مصر رايد بين جارس ومثلا جارسك يعني مثلا صاحبي يسهور كنا نبردن حيوان حتى جلجل وانا تبد بن قوت سبوك بن قوت زكاتوان هي حتى زمان كنا اختياري بما بعث كنت بوقتك خلا يرابو ملت جارس فلتي جارس بني تخم كنا وبرجي دكرة في جارس سبي هي و صور هي يعني جارس هيران ملت تدخل يعني بقوت زكاتوي هي ايه وايد حيوان سيدا إيدن حيوانا أبد بين كزنوان فلان إيوان تنن شغلك زكاة وان تنن لكن تشتوك أف غارس كوي هورك يعني ولو بدن باس حيوانا زكاة يتشنك دبا قوت أنا مثلا أوك نابن قوت أف شغلك هنا سر حنيفية وجدناك سيدا ايه مذهبي حنيفي إيه حنيفية مذهبي حنيفي تشتوك أرضي ولا أو بي زنجيني تشيبه زكاة ليركبه حتى من عالمي عصري مثلا ساماني من عفانا ويرجم لأوكين هير يعني تب صحتي المذهبي إمام حنيفي يعني قال شكلنا أب ميوان مثلا في مذهب هذا بين خيار وفرنجي وباليجان ونظام زبش بدر زكاة لنا كذا لكن فانا يرو عردك بحزار دولما تكن مثلا زبش تكن بدر تكن باليجان الرش إيه صور هركي باشتين جوانا تشتكو عرض إنسان yani tuğumbavi o zengini piçevi. Zengini piçevi bu ticarete zekalet hak jibu sadır peyfet çünkü Xuda azze ve celle dibe ya eyyühellezine amenu enfiqu mimma kesebet eydikum enfiqu mit tayyibati ma kesebet eydikum Raya Xuda benfiqin tabi emr cücübe yani zekada gibiden tişte tayyibi qanca tiştekun kesbtkin yani kesbakun ticaretkin ve mimma ahrajna lekum minel ardi o tişteku ecvaraj arde der tıkın. Tişteku arde bana tevz arde der. Fıstık, fındık, zebeş, petek, fırıngi. Mesela tişteku bana arde, çiz arde derin o bir fiile insan. İnsan harat humi babıca jibuku gelirat çevez bu hatır zengini pe çeve. As-sahaba Xuda umumi diye mimma akhrajakum min al-ardi. Ayet gidin Xuda bu enfiqu mimma razaqnakum. Mimma lekum min rizq daire umumi diye. وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. لساخذت بوي مالك موكل يا خليفة السري. مال إيه من مدعوة آواوي هواوي جرماوي خليش كيسمنا ون جمالي زكاة بدن. جبروي هوا يعني مثلا الصح هوا تشتك بي زنجيني فعلا إنسان عدل بيت خمكرن أو قال يرجع ولا زكاة كذا يرو مثلا قاميونا ملت دعوة أم بالجان صور كأندبين. O peleki baştı. Anaksa mesela kilo. 10-5 kağıda hatta 12 kağıda. Masrafa hocalar xizide avdan masrafa xizide yani av ve mesela vakti bir şahsı av bedin ökü xizide üstüne daha bir bistirdin. O mesela masraf edin. Gör İmam Ahmed bin Hanbel var. İşçi yakıf ilacı çeker bir kar xizide. Mesela size bir daha telefonu mehna mı bugün? Kerem ki. Jiul fay keramkum bkhairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. وتصون وصاغر حمش خضارة وجي باشن الحمد لله شوف برا روحي وصاغب ابوابين بس بلا خدا جو راضي بكلامك ذكر سيدنا وسيدا بلا سيدا مثلا ايش چماشور ما از من ما ذكر اذا لك دور البي عشان لك لي اوان نيام بقري النظام شو وقت مقال نياز ويتشوب بقضاء بيتشوب ابوياك
ودجي ازو بيري انا بيري وابرنا مرات در جيران او فرد شنو قلبي ويدي افاز مره قلنا هي تنيا مره اوجي قرام ناقد بي ازن عاجز دبم ما براح على شد بيجا اما يقال ايش عاجز من ما تني من ديلي ودار دقري ما تدرناي ما دناي ما قبر مصطفى ترسى نخوشي كورونا نقدر كذب كلام سيدا برسي ان شاء الله مقو كلام كي بيجي هي كاد ناج بيجي الريا بازاري مقو مقر روجي مقو الريا بازاري روجي ناي قرت دو مبروط قنديلي وروجي قرت وقرا منك مقو الريا بشني بقري قبول نكر كلام برسن شوايدروم هذا تعال هذا أما خذي بنت خير وخوش إن شاء الله أهلا وسهلا ديار بكر كلامكم خيرات السلام عليكم علي سيدان عليكم السلام ونشاوان باش الحمد لله وش باشن باش الحمد لله رحمة قريب دي بابي والصحابة أجمعين كلامك دي سوريا مش السيدة هي بله بابي من بابانا قشا كورونا هي رحمة كير خذ رحمة خليك براكي من عذر لي هبو أوجي حفتاكي نقيا أوجي دويرة رحمة كير خذ رحمة خلوانك إيجا بابي متبرتا ميزبو تقوابو نمي جبرا بتشوفو مرا قديم وبابي من رحمة كير إيجا دبي سوريا منا دنجي دبي مثلا حتى مليار دقادة تشالي وان دقادة جرى موليدة دبي صالة وان دقادة دبي مقواش قالي سيدة ربي تشتقوا هي تنهي إسلامي ذا كامل سيدا برسن إن شاء الله وش بابي مرا پر دعاء بكي بيامجي نخواش الديار بكري أو الجند ماني جام كل برا برجرة دعاء بكي بيامجي نخواش خذ شيء بدوا إن شاء الله أي ده خالي سيدة ماجي دكي هنا أمانة وجي بأمانة خذ بيت خير وخوش السلام عليكم عليكم السلام إيه رحمتك ربج خذ رحمة خلوانك إن شاء الله سيدا جو جلي مني بنيده جانا أختي بشتميشتكم بيبه مزاج ولا كله هنا قالوا شواب كنزي أنا احتمالا كل قول إمام الشافعي خصوصا أن زمان نيس كدابة أزويدا برا حساب بله يعني احتمالا كل ميش كيبوي لك كريا دو كريا سيا كريا تقيا نيس بيك بيجي واحتمالا برا يكيب كقزابك وإن شاء الله مسؤولية سيغال إما فوسة شغال قولا مذهبي أنا القولي إمام الشافعي تبي هنكي أوكي يعني مثلا بقدر تعرف فصل نقول إمام حنيفي بقدر نينوك يعني نينوك حتى نقول إمام مالك بقدر أف دقة يعني أف قف أو كامل استمر واي وقتها أقبل نقول إمام حنيفي بقاندي مثلا نينوكي تنبأ أوجد تقليدي إمام حنيفي بعفو جره بله سيدا مساعدة بدها بتلفوني ما مواجب بجم تأكيد داي كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام هذا سوري كنا هاي سوريا ما نستخدم بله الدليل هي زكاة بما كده هي زكاة كنا بناكم بدملي زكاة مراد بين رنابه كامل سيدا برسين إن شاء الله أما هاتي خدي بين خير وخشيدة إن شاء الله مهردين كلامكم بخيراتن السلام عليكم سيدة عليكم السلام سيدة بسؤال من أبو من سيدة برسيبونا بله سيدة سؤال من پیشی حال انسان کی گو هنک پرج من لازم زور درو میدما اگر توا پرجها نوینی یعنی حیات ممات مسئله سیه جب هم تفایز تینه یا تشبه نکاتنه تغذیه تینه تبدولاتنه چی تینه بینا اجا امن هنک پره من ابو سيدة دورا 8 ملياري او 8 مليار مقو بسوق برسي بدنا ناده او 8 مليار مقو الزيردي مجبار زيردي يعني اشترى بي بري شخورا قولان مشكا يعني قوزي دسي اسم هذا بدم وندا سيدا تام بعد 4 سالا ندايا اجا بقت بزي بري تبنم سيدا او بري قوم دايا Türk parası olarak cevap para değeri çüye mesela vega zahf katiya normal az çavavi peri bustanım sayda yani karımzer ya da dolar bustanım. Kâme seda persin inşallah. Evet seda ya peşiye bu ya da duali sayda mesela bu mesela insanın bir ola işe hal baka ya mesela sınav baka mecbu sınav mecmura yani baba yardımcı azet iştak para bilme tabi ya caiz ne caiz sayda. Yani hakkı ne kadar ikhwan diyor ya na. لا سيدة حق دينا حق يا ملاقات السيدة الملاقات إذا خادم تجمر بيع تنجي
Yani dibe kes nakave peşya kes yani. Tamam. Ka mesela pırsa Evet, inşallah. evet, tamam. Ama Tamam, te hadi Xude yavaş, min yavaş, xeyr yavaş, xoş yede yavaş. inşallah. Sida go xanıma min temaşavanê me Urfayê bû. Demek pîrin her ducî. Bi ixtiyarin yani. Godara dervatgara jî qelbê dişkînim. Demek qalçıkanın şewaye. Valla kalp çıkanı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hayrukum nisai. En qanci ve eve kus bireke khura qancibin ve ana hayrukum nisai. O dina vada en ek bireke khura qancin ezim Peygamber dibi. O tabi hakkı bireke de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibi eğer bibiya caiz ve insana secde vira evet bireke meyri khura zlami khura secde vira. Yani insan da tek hesabı meyru bireke ihtiyacı olan be sulhe be saygı ve sevgiye etine. Çünkü kan sev dülbün kan ne ertiyabkin. Zbervi hava yani pirek gere be iznamir hondur derneği. Lakin vakti derken ihtiyacık mecbur hevk bavi diyayına haş ve gere izin bixoza. O zlamcı gere izin bide. Ya her sohbet ki ilmi. Yakın mesela tişki ki dini nizam be her soru sual ke. Biraz izin bixoza lakin zlamcı gere izin bide. Şey o da ihtiyar derin. Ya tabii akıl yani tabii insan samran hondurnar yani kumsa o sıkıntı perseri çiğneke. İlla derna illa şekli örf adeta insana riayet bikin. Yani ne o pırder keve o Hoca ve gotin jinata pırder keve o pırder keve rakip adam alamcı. Ne bu ya o jina. Sida gora lade müşhage gote roji ne girin şeme bigirin gumle de lade girtiye. Valla millet ana diye mesela vilayeta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam roja dişemi roji digirdi. Hafta daim dişemi peşemeyice samiye persi garasa dişema dişemi roji digirdi o dişemi ezvel dime. Ve hemzi Peygamberimiz maatiye hemzi risalet Kur'an zmaatiye zberi dişemi digirim ve hemzi dişemi peşemi ameli insan hafta huzura khuda. Vakti bir ameli mehra huzura khuda khosum ez bir roji bim. Zberiye Peygamberime ana kum dişemi roji bugün bu sünneta Peygamber girtiye ittiba Peygamber. Ocu Peygamber Aleyhisselam doğuma hukutlamış kiriye. Yazratını. Lakin ana doğuma Peygamber luguri hicri mesela laqay bazar la'de vere şemiye vere cum'a vere nesnete kum bugün Peygamberime tavseki sal nekiriye. O roja ini bir tane mer roji bugün mekruhe. Da xeyr cina çünkü idam Müslümana. Roja şemiye bir tane bir roki beriya pişimer bigre. Evci mekruhe xeyr cina çünkü roja Yahudiye. Roja la'de bazarı bir tane mer roji bigre. Xeyr cina çünkü ya Hristiyana. Ya roki beriya pişti ya tek olarak mervan roja negre. Negre bale. Yani lade girdi biraz düşemiş bir bigire. Biraz düşemiş bir bigre. Ya şemu la'de be havra bir disadı be. Sida go bavemiz kornay rahmet kiriye. برایمیش رحمت کیه یعنی زبان و پرسایش بو گوگل و خیره یک قرآن رحمت کی خیره چوای أنا خذي رحمة خل بابي والبري تبكى بمرناب قرونا بوباء شهادته زي مسلمان زي أهلي إيماني را شهادته بني أب قرونا أب خسل خاك وانا الدنيا إسلاك كلية زي أهلي كفريرا عذابه خد علوان إيقاس كده بالظلمة خو كفرا خو دلاتا خو بردن زي أهلي مسلماني قناكارا زي إيقاسه أي قناكاري مسلمانة بني را عذاب كي خدا بودا شاندية دريكو وهذا صار إنسان دمرن لكن أهل إيمان را رحمته أصحابي بيغمبر الشامي في قرون الطاعون طاعون ناس بيغمبر مدبي يكب طاعوني بمرة أو شهيدة هذه الطاعون جي قسم كي زي وباء عن أي شيء عمومي وقت تين إنسان بيدمرن وخصوصا إنسان أهل إيمان إنسان المشكار إنسان صبرلي جوارا شهادته حتى أصحابي بيغمبر الشامي بن أبو عبيد الله بن الجراح يعني الويبيا حسيتي عمر خاصفيك والشامي درخه بلكي في خسرقه نمرة تمي احتياجي بيه وبيغمبري ما تقول جهر أمت كرا أمين كي هي أمين أمتام يجي أمين أمتا من أبو عبيدة بن الجراح والحاصل فرق كيركو حسيتي عمر خذي يجي خلاص كده بي حسيتي عمر الشان قوله بيغمبري خدا دعاء كريا قلت يعني بلا أمتام خدا قلت يعني في أمتي إلا بلا جراحة يعني حتى بيغمبري ماده من سيت ساس خدا خاص
خدا الدعاء قبول كد يك نكر يا ربي تو امتان بخلاي نبي هلاكي تو بدشمني وان نبي هلاكي او تبع سوان زرارا وان نكينا بيناوان لك زين ذهب دبي خدا الدعاء اسم قبول كر ابيا قبول نكر اذا دي مقول يا ربي حموا وطاعونا يا ربي ما دام اي بلاء متام هبه الا هبه تاگرتن و طاعون ابي شا طاعون تابي خوينا انسان بدنا ونان توبدو بيدمر تابي طاعون قسم كيزبي وبا انا زين قورونا يعني تدا الشهيد من جاء ابو عبيد الله بن جراح دويدري موت وحتى يعني اوجي الصوابه نخوشي يعني فان نخوشي عمومي كتين حتى بايشا زكزي يكزي بمرت فضل الشهيد هذا يعني ايش خستلغي يعني ربي ما حتى مثلا اصحابي البرسنال رسول الله شهيد كينا بيغمر جان برسه اصحابي الوين شهيد اون كد حربا كابر الشهيد كابن جا بيغمر دي وصل الشهيد مدام هندكن دينا 12 قسم شهيد دجميره يك جان وان ايشي وبا زاد سيدا بده تلفون مثلا واجب بگیرم دیاربکر کرم بخیراتن بخیر بخیر خور خدا جو راضی به kerem ki. Hocam ben Türkçe bilmiyorum, Türkçe söylesem olur mu? Olur buyurun. Hocam ben 2 kere doğum yaptım ve diyorlar 40'ın bittiğinde diyorlar o 40'ını üstünden almak zorundasın. Ve ben 2 çocuğumda da 40'ımı almadım üstünden. Diyorlar namazın orucun kabul olmuyor. 40'ında ne yapmak zorundasın? Nasıl yani bayanlar aç diyorlar ya o üstünde alıyorlar ya onun gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Tam anlam yani bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Evet bir ayet söylüyorlar üstündeki o 40'ını alıyorlar diyorlar. Ayet okuyorlar. Evet. Mirik diyen zaman. Seda'yı soralım inşallah. Tamam hocam. Allah'a emanet. Antep kelamkom bخيراتن. السلام عليكم سيدة. علينا عليكم السلام. سيدة حكمي حقيقي شيء من يوم بپرسیا. حکمی حقیقی اره. زنگین جی دکاره و یا بلاکنیان نکاره یک جی مسیدا که پرسی گو گره اون کمی که نشکنن بلاکن یعنی داسه لی نخن موم که دا اکن پاشه بلاکن یعنی چکا حکمی یو سانه نسید کام سیدا پرسی انشاءالله. انشاءالله. امانت خدا بین خیلی خوشیده انشاءالله. سیدا گو تماشاوان ما گو باویم رحمت کیه. یه گوانت به هنگ دبینگره چلیت مولدی بدین زد چندی ویج چاب کی چتی ور چوان. تشتكي وانت نه سيروكي نه حفطه نه چلروكي نه سالگر وانا تبيد انا يعني انا يكي بمره چجا لازمه مثلا شوشناوي كفن كرناوي دفن كرناوي اف واجب حتى يا تلقين جكتي خواندن او نتجي ومالي هبه ديني هبه قال ديني ويج مالي بيدر قستن زكاة مالي دا هبه قال بيدر قستن o mal edin varsa göre bir dağıtmış ki. Ana hingi tüm bana şeriatı 20 sal, 30 sal beri babı amiriye anadan hev kedne de var mali meşref kattin. Kuru yek de spar kabti. Yani biz hendik kabti. Yani biz çabume. Vakti babı ve amir yeki kumir gerek kes de sekhna de bil mali. Ev mal hakkı varsa babı çıkaya, pireke çıkaya, kuru, qize çıkaya, pireke çıkaya gerek tab hakkı varsa bir katandın. İnan nakatinin o mesela sala değil. Ne gibi ne o dukhul o yek mesela tabi dibes khabti mali min falan var hasıl insan ki ko rahmet kir mali miras ki yani hatta ni ki dağıtmış ne ki mali varsa dilaben kardeş. Seyda go zekat merab de yeki lazım mer niyeti yani mer eşkere bece. Na niyet lazım. Niyet bitene. Niyet şart et kalbi khuda az niyet zekat hatta kari bir insanı fakir belki dili bir şey de ve hasta sıkı pari masraf ke. Hasta bir tibra idarete masrafata ve ne lazım bir zekatı. Vakti zekatı dili peşiyor. Ya ki belki böyle az nasinim. Dili khuda niyet zekatı bile kafiye. Böyle. Seyda go یک حاجم کو پرج من لازمه مثلا کی حیاتیه و حاصل بهم پیدا نکردم 8000 جه خود دای مچوجم زیر صرف معابرت آنی دای دبان وجنه دانه دا و 4 سال قدی یا آن دبیز پربت گلو پری خود چواد ولی معلوم انا خیرات دین پرزیده پیغمبر علیه السلام و روز قیامت انسان کم بنیسیا دینی خو دید حسید روتی سرسری انسانه
insanın ki beddeyin şu bu kadar davaz bu ücrete ahirete deyin duvak semsil serseri ve vizüve germa rozim hafızet ke. O idi diye Peygamber medve vakta çve mi'racı min hediyet sadaka bidi de sadaka Xuda Teala be kiyek kudra Xuda da bida Xuda Xuda Teala qat parayı bidi hakkı sadaka da par ayet ve par hadisene. Hatta Peygamber medve ki lokman ki bida Xuda Teala roza kıyameti kaderi çey uhdi karşı khas sadakinde. Peygamber de min her khira sadaka yek bidahaya ya deyn yek bihcida. Çünkü insan değiller hatta pırane hayati mesele. Lakin tabi Peygamber medve mutlul gani zulmen. Yeki gibi deyn Mersan o evci teahhir bike o ne de o zulm tike. Yani hatta ya zulmen hiç mesela hayana. Yani güzel zulmen isbe bir günah ki permazne. Günah ki yani bir müdahale hakkı insana zulmci Xuda be ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. ولا ادنى ميلا قلبي جبال ظالما ولا دي ونيجي بكن اجري. بني ظالم شو اهلي اجري. एक बारी meylavi biket keve agre. İcer 4 milyar peri insan ki 4 saat tahir kelir ya zulm ki mazne. Kukarbe bede ne de. O hatta mesela vakti ki nikare ne de inken azay khutkhozun hevit ki razat ki wala zin karbedim qalbi khoya deyni kho khoştkin. İnken telefonu khuzidi girin. Telefonu icberna ki nebiya zulma ser zulm. Ya vakti ana ben zulmen eda be yahud. Ana kudda yani الجوري ايما انا مثلا در نگم ده خلطي با من شريعه الجوري مذهب امام مالك امام يوسف پر عالمي عصري بي مذهبي قبول كن الجوري داره پر وي چاق يا انا زير بده يعني مثلا وي چاق bu پر çıkad gram زير دهاتن çünkü asli per karşı زير der. زير asli per ya زير bede o yazı mesela vi malik daye ki الجوري enflasyonik per dabi Öyle guri enflasyon yani hesap. Müsaade بدها telefonum هنا مهم بقرن. جور فاي كلام كم خيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. Kad hangi televizyonu بقري؟ Tamam, çağvam, uçavan, usağın rahatın. Elhamdülillah, Xuda razı be, unji başın. Sağ ol, Xuda razı. Bırak edelim, bu kadar sonra Türkiye'de yapırsın. Bele. Gözüm var, birayım Almanya'yı. Denkte mi? Denkte. Birayım Almanya'yı böyle para dışıyla böyle böyle kurbanlık çevirirken hem mesela do kandil bu para şu anda her öyle bira yani dağıtmıştık. Yani makbule ne makbule? Kamesine persin inşallah. Ama te Xuda bir khayri hoşe de inşallah. Diyarbakır kelam kum khairatın. بخير سلامت ان شاء الله كرمك الحمد لله دنجي بنكي كورتي ولا كان كي دنجي هو بلنكن سنه قديمنا ومجي كاتمه تداويه دلانا مغوي دلاني خونا تداويكم كي سيدانا دلاني مصور ما وهي دنجي باشنا مغوش تغوش حب زارو كمن سنه قديمنا شش دلاني من ديسن دلاني هو من قرا كرنا ومن ثاني واسما دوي جدا تبهيا إذا من مكري قلبي هو مغوكي مغوي دوي جدا أقبكم بقرم يعني وكات قلبي ما جمرة بني هي تاني هذا كان ما هي هنا نوية دمية كام سيدا بس إن شاء الله إذا مكي أدم صوريك من هذا جاية بله أدم از بخير تزريان بوم از عملت بردا جري مثنون يا بني هي سنة إن شاء الله سيدا بكون كام سيدا بس إن شاء الله وملان ما إن شاء الله زمرة دعاء بك وتور نمز يعني از مزنم تا عمري ومزنة تمام إن شاء الله أما هذا خدي بيد خير خوشيده إن شاء الله سيدا يكش مرابي بي كارم بينه يجمر كار كي بينه gello deve em perel karşı bugüne cazı yani. Caize tabii ki ötüş halal ve mesela yeki mal ki honda ve yani bize kivi malim bibine ze evqa pere bine hayvanam honda ve kibine ze evqa pere bine mervem honda biye yahud mesela kâra falan işimine ze evqa pere cial şeriat adı caize lakin tabii mesela hinki ev imtihanata vakti ki hinki ben hinki yardımcı hinkara
de imtihan da eğer bir sebebi ku hakkı hınka tecavüz ke ya haram. Lakin hakkı hınka niye zarar nake iş yer bine caiz. Bir cuma işi mübine mebke falan işi avkab hele te caiz yani. Böyle. Size Türkçe sormuştu. Dedi ki işte benim 2 çocuğum olmuş. İşte kadınlar demiş sen bunların 40'ını yapman lazım. 40'ını yapmasan bütün ibadetler hiçbir boş. şey yoktur. Bunlar hep yalandır. 40 merkini mesela tabi bir kadın yani bu nifas halinde yani doğum günlerinde olsa yani kendine biraz dikkatli etmelidir. Ümmü Sıbyan var. Ümmü Sıbyan diyor bazen kadınlara vuruyor. Hatta mesela o zamanda kadın mesela namaz kılmıyor. Şimdi bu namazda namazın tesbihatıyla namazdan sonra mesela Ayetül Kürsi, Felak, Nas, İhlas okunup çok belalara def oluyor. Yani def'ül bela oluyor. Yani 40 akele bir şeyler okuma diye bir şey yok. Bir şey yoktur. Lakin mesela tabi bazıları hatta o kadın mesela bu şeyi halinde olsa, lokus halinde olsa kendine ibadet etmiyor, çok zikir etmelidir. Kur'an'ın dışında Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dualar etmelidir ki Allah-u Teala onu muhafaza etsin. Yoksa o 40 gün falan bir şey yoktur. Şey yok. Size bu akike hükmü hiç yemelik abi zengin acı. Akike aynı vek kurbanı. Yani hayvana ve kurban ve akıcı. Künne ve kurban ve akıcı. Salevi, sakati, kuriti, işi kurbanı. İşte Khornavi? Lakin Khornavi tabi kurban vakti mervi nezir neke. Kırmı fakir ve zengin ve ehli malaka herkesi. Akıcı usta. Ayka mervi nezir neke tabi nezir basnine. Nezir neke çetet kayil mali biji. Halkı davet ki o tkari biji khardayzi kari goşe bkhavizi belab ki. Lakin vakti ki mervi bepeyce belab ke سنده biraz şirina ki yok halav melav dağıtmış ki başa. Lakin حسيت بنادشكين asti sünnete yok mevneskine. Sabiye kul hayatı be kitabı fıkhede mev asti neskine çünkü ev hayvan her a'zaki ve kurbana a'zai ve sabi. İşte mevneskine bir tefaüla ki inşallah ve ev sabici asti ve sahibi min hatta ku ömri hebe belakin nâi serivi evzi yani C mavka devecek. C mavka devecek on tabi an kasab evtkin. Goşu tavrutkin asib tane değilin. Asiyeci böyle ciki könekli nav desu piya falan ciki pakışla ev yani sünnet yani evci farz vacibine o goşte akı mesela tabi ehli malak tabkarın şey bukun. Kalbinin zengine cevakta gün nezirnek. Böyle. Size Gubrahim'le Almanya'ya iyice parat için biraz kurban eşaret Burada bir xirayı çavay. Xirayı baş yani. Ana mesela şer'an vaktaki ciki mesela ehli sadakayla müstahaki sadakayı kim ben mervkara bişine ciku daha müstahaki sadakayla mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanı kadar ashabiye kutsan Yemeni zakatan girdi hani Medine'ye münevvere. Ana mesela guri her çar mesela İmam Şafii, Hanifi, Hanbeli, Maliki yani nakla zakatı dürüstte vakti ilk müstahaktır. Daha hemen. Mesela İstanbul'a, Almanya'ya, Luandara her neyse zenginin limeleri bir sene Türkiye fakire, akrabayı kuan medrese mesela. En percik müstahaki sadakan ve kurban ve aykadı medreseye talaba iru ihtiyacı memleketine ve ilmiye hep almaya. Tabi alimci mesela herkes bu kodu belki nakıyının lakin yek alim ki dey habaj, bist habaj, sad habaj yek deri alim ki dindar yani hindik nine kumer sadakı bir de talaba bir de medrese. Böyle sida da hatta maşavanım hemen maji bugün hatırine. Da haben iyi kemin zlama kerem ke khairatın. صاحبي إبرة وبخير به. خدا جو راضي به kerem ke. از تشكيش خوجة برسم. بله. و از ظلامي من از ظالم بتشجيه نباش. بله. و نكاح ويسر من هيا إنكار از بريوي راد بيجم تشكيه وها براجيش بوي كمالي ويبخون خوشي ناكن تاكي جناج مرتين ناي. تجرب بعض شكي ناكي نوري؟ نه. كامل سيدا برسين إن شاء الله. و من خقور دي البالاميش كريه أبجي جناه نا جناية. قدي دهنة؟ قدي محبت حبانة. حبت حبانة. إيه. كامل سيدا برسين إن شاء الله. إيه تمام. أما إيفارة ومنا بخير تكتب من أمارتي خودي. أهلا وسهلا.
Diyarbakır Karaciğer'deki di kerenkum hayır hatın. Selamun Aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Selamın başım inşallah. Elhamdülillah. Ucu baş. Sahabe Huluş Marazif. Selam ne sual ki sual bıkıraya. Bale. Ebtedi cana anşar hayvana şerjedik. Ve o da amdikin dermale. Ve o da amdikin naki çeki bak gündiyakı. Ya berek hareket ki çünkü hakika olarak bir khiyar veren kare. Me navi akıcı peki. Teri mera bıkı borak ji berek ki teri kavurma ji vişkili. Ere kam mesela pırsı inşallah. Ama hadi Xuday bin xeyri xoş ede inşallah. Seda goz dمها از حامله ما يعني حملة دمه هي دبيت قافيم دلم درباس وزيفيا بقرم بهواكي دبي قالوا جناكاري هي أنا ولا يعني علماء إمام غزالي رحمه الله دبي وقت السر حملة ده بيسرو درباس به يعني أب جناكاري مسؤولية هي وقت تشلرو درباس في دقات به مسؤولية يعني عطاء وهب سحيلي رحمه قضالي ودبي هما كد رحمه بيرا كده أصل الصبية تشيبو بقناعتها من دبي اندي يعني دستور مسكرناوي مسؤولية هي تابي حتى إمام الشافعي دبي الصبي تحمل دياخذ تشلو دروجي ده روح كبيك تابي حديث كي بيغمبر جاية ده حديثا يكدبي صدو بيسرو يكدبي تشلو دروجة حتى يوسف قرده يدبي بحكمته خدا تشوى عالمي فقهي كذنا اختلافه كالرح تشلو دروجة كبدن الصبيات ده صدو بيسرو ده عالمي طبيجي دكتورجي عين بي اختلافه كرنا إجازة طبي الصح قرش أباكو صدو بيسرو ده لكن وقت دمه قد يابا يعني او كنا كسيتر يوكسا إلا قناه هيا حتى مثلا تشقى بيسرو درباسم قا قناه زيادتر دبا bu Siz aynı temaşama da bir sezer bir şey bu sanki deş kafem der basıyor. Ya icad bir sezeryan bivim ameliyat bivim adi xo gredim. Ana sezeryan vakti sabiye şhaft habha ben. Bale. Ve hebe sahili de bir pirek jed persad be şhaft habzar ki min az yani rahima xo gredim sar ki de nasratne bir şhaft habzar ki tane yani rahim ne girej bir zar ki çünkü pirek hani tay per zar ki din بنيوان زعيب دبن كارو عيسي وانجي جوانا فتوى هي لكن هي الصبي كي بعد الدوبة بقرين حرامة جيس ve dayıcı go hatta bgedem hana tkalım kordona ho gredim. اوش كار يعني وقت حفظ حبهبن طبي عندي ابقى صاروك دو مسكر به شرا انسان مسؤوليت نوك يقولك ما جو لكن هنكي هنا مثلا كنا خاشين هبه ولو قحب كي صاروك جيتنا بن جو حياة جو حياة وقت معذرة هذا لكن بمعذرة كيفية ما خو قريدة وإني صاحبك يك آنية دوي بتشيبونه أو قريدة نجايزة چونكي خدم محافظة بك بلكي هر روزي بقضاء كيشون يك شو يك ما احتياج شد أنا إنسان آرا كاره بده ki سال ki 2 سال 3 سال 4 سال antayı tıp ilerlemiş bir imkanı tıbbi münahara doktor kozum 3 سال 4 سال 5 سال sabiya neynim yani kahraman sabıkın إجا لكن أما بكيف أخذ دحب صبية تشيبون وعندي رحمة أخذ قريدة وعندي هاو صبية تشيبون أبيا نجايزة بشرعا حرامة. بله. سيدا قو زلامي من درجي خراب أزام درجي خراب دمك زينايت كشوات كي. دي برام راي هاي أجوان بيجن نجار بيجن بيجبو كو على خوي خرانك ومالي بخون نجار نابيجن دبي قالوا مسؤولية جمهورية أنا. أنا مسؤولية تبي أبهية يعني ميرو بيرك نواندا مثلا پیغمبر مد و فاستوصو بالنساء خيرا. سميراد بي وصيتا خيري قنجيل بيركا بكن. يعني إذا ميرجي وقت نباس وخرابة بيرك جرالين كي نصيحتا بك وصيتا بك جيرا بيجا بنيرا خرابي فلان قنا كاريد كي يعني جا نصيحت بك وقتك وأقناك قنا جراتنا قنا عايد ظلام يعني لكن tabi merki نعوذ بالله خرابية وزنا يبكى كوي تحزور نابينوي بيرك مينه وقت حزور مرة خراب كه بيجي أن جناي معظنا لكن بيرك صبر بكى جرا الصبر تشتري يعني ولو حتى كسان بأهل خرابية بشكل راحت كاربة جيب قتها جرا جائزة كم مسألة دعوة برداني جيبك سيدا فانا حب قديمانه فيك ميرك خرابيت خرابيتك خدم حافظك يعني حافظ قديم أنا وهرت خرابياتك خدا يستاهلك يعني آمين سيدا مسؤول ده بيرك تونه
Ya pireketine na. Ne? Zgünay ne mesela sırf nasihat deyip ki Nasihat bost be. Seyda temaşavan hemen muacib bugün. Yani. Ji Bursa'yı kerem ke umxeratın. Bursa. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Seydam iyisiniz. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Seydam'ı da ellerinden öperim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Seydam şimdi örnek veriyorum, ben bir şahsın yanında çalışıyorum. 20 yıl önce çalışmışım. O zaman benim haftalığım örnek diyorum 200 TL'ydi. Fakat üzerinden 20 yıl geçmiş. Bu adamın yanında bir 3 aylık param kalmış. Ben şu an bu adamın durumu iyidir, zengindir. Şu an hakkımı aldığım zaman o zamanki parayla mı almam lazım, yoksa şu anki para değerinde mi almam lazım? Soralım Seyda inşallah. Var mı başka sorun? İkinci sorum da Seydam, hayız halindeki olan bir bayan Kur'an dersi almak için sürekli camiye gidip ya da Kur'an kursuna gidip ders öğrenmek için bunda bir sıkıntı var mı acaba? Kur'an öğreniyor değil mi? Evet, Kur'an dersi için gidiyor yani. Öğrenmek için. Öğrenmek için. Soralım Seyda inşallah. Ya da eğer ki hafızlığa giderse, hafızlık yaparsa nasıl olur? Soralım Seyda. Her ikisini de soracağız inşallah. Tamam, Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet. Mersin'i kerem ke umxeratın. Alo. Kerem ke. Esselamu Aleyküm. Aleykümselam. Hocam Enver Hoca'ya da selam, sana da çok çok selam söylerim. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hocam size bir sorum olacak. Buyurun. Ben Mersin Tarsus'ta arıyorum ben. Buyurun. Her sene Allah'ın izniyle ben kurban kesiyorum. Allah kabul etsin. Çocukların adını söylemediğim için bunların için geçerli mi geçersiz mi? Yani kendi adına mı kesiyorsun? Her sene Allah için kesiyorum. Yani Allah için Yüce Allah nasip ediyor. Aşağı yukarı 10 senenin üstündedir ben kesiyorum. Ama isim zikredemişsin şimdiye kadar. Allah için kesiyorum. Çocuklarım için her birisine birer tane kabul olur mu olmaz mı? Soralım Seyda inşallah. Ona hocana selam söyle, tekrar sana da selam söylerim. Aleykümselam. Kendine iyi bakın, Allah'a emanet ol. Siz de Allah'a emanet olun inşallah. Seyda go akike mere hayvan kişi der mala embejin. Mere niyete akike şarjeke. Uçuk kavurma malede. Ya ji mere xwarim kişi ke niyete akike mere şarjeke. Mere de cirane xwa bine mala xwa nam devan. Yani. Deven abi. Şeydi be. Yani vakti ya sünnet ve neke nezir. Akika yani var yere ila kilo gidse kilo bir de derva bir de fakire. Vakini teviz karım kul. Kurban jiyorsa. Mesela İmam-ı Hanifi'de İmam-ı Şafii yani kurban İmam-ı Şafii göre illa hinki bir de velev hindik veci. Lakin mesela İmam-ı Hanifi teviz bakın. Şercekin mala khuda bakın. Çeyid ve vakti ne ve nezir. Ecberiye akikayı kare yani şercekel mali o milleti davet bike ve müderi bakın. Yani velev evkbeci. Vaki mevlud kibde lakin binniyete akka saruki akka ve nedave Peygamberi medbi efsabi yani rehinede karşı akka da khuda. Akka ve neydani jüve rehne naye bekirin. Hatta mesela alim demin roja kıyameti malum Peygamber şefaata günekari ümmete khudkin. Dünyada alim mesela şefaata günekari akrabayı khudkin. O şehitkin o evkuzi sabici şefaata dev babi khudkin lakin sabi ki ko aqavi nat redani ki alim dibin ev hakkı şefaata kuz dev babi akrabkin tenne. Ziberiye ek sabi timirden khilavan parmazına yani hatta Peygamberi medve ki sabi bimrev inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bece Peygamberi medve Xuda gote cirat cennet ile kasr ki yani bina ki lekin nabi izdeyin Beytül Hamd. Ve kasra ve hamde hatiye qazan çıkırın. Jiberviye ve hatta mervikare sabiye ki kusem mirine mer akkayvan o naf ki xoşluvan deyne evya mühimme yani. Seyda go bir Türkiye presibo dedi ki 20 yıl önce ben bir yerde çalışmışım. Evet. Haftalığım hani 3 aylık mı öyle bir şey. Haftalığım mı kalmış 3 hafta mı 3 ay mı bir parası kalmış ücreti. Evet. Bir acaba bugün o adam durumu iyidir. Evet. Bugün paramı alsam o günkü parayı mı yoksa bugünkü parayı mı? Valla şimdi mesela bu İmam Yusuf'e göre, İmam Malik'e göre birçok asri alimlere göre yani
bugün paranın değeri neyse, hatta altına göre yahut bir mala göre mesela değerlendirilse alabilir yani. Ya da size o işçinin o gün aldığı para bugünkü o vasıfta bir işçinin aldığı para da kıyaslarsa. O şekilde olabilir. O şekilde olur. Yani şimdi mesela örfe göre hatta mesela asıl altındır, lakin mesela kitapta diyor altın fazladan yani fiyatı eğer yükselirse başka bir malla yani değerlendirilsin. Ya da o gün mesela bir işçi işte 100 liraydı, bugünkü işçi 3000 alırsa o kadar. O da kıyas edilebilir. En iyisi ikisi de olabilir. Müsaade size telefon kime selamaya bugün. Cemmerdiğin kerem kavim khairatın. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim sorularım olacaktı da. Sorular buyurun. Biz geçen gün mevlid okunmuştu. Mevlid okunduğunda oradaki bayanlar normalde başı açıktı ama mevlid okunduğunda herkes başına yazma bağladı yani kapattı. Mevlid biter bitmez de herkes açtı yine. Evet. Bunun hakkında soracaktım. İkinci sorum da namaz kılarken mesela bazen secdeye varamıyorlar da hani ayakları ağrıdığı için yastık koyup ona secdeye gidiyorlar. O şekilde olur mu? Bu da iki. Bir de hocam bu ara gündemde mesela böyle lezbiyen kız kızdan hoşlanma, erkek erkekten hoşlanma diye şeyler oluyor. Ben bunun psikolojik bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Bazıları diyor ki yok, yaratılışları böyle. Soralım Seda inşallah. İnşallah, ben bunu çok merak ediyordum da Seda'ya soracağım. Soralım Seda inşallah. Allah'a emanet. Ağrı. Ağrı kelam kavim khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Eda Sayda Resulü keme bu mu? Bele kelam ke. İnsana ki dersi mi bişki mesela dersi alçı da be bir çav dermiş bigri veya vi dersi oba mecbike başı kaza bike ne ke mecbike kaza bitmeyecek tamam ve tamam abi. Kam Seda kişi persi inşallah. Vakit da persi de ne? Na خدا راحتی. Ama te خدا bin خیلی خوشی ده inşallah. Seda go Övcü Türkiye bu dedi ki yani bir bayan hayızlıdır, malum özel halleri vardır. Evet. O halde Kur'an okumaya gidebilir mi, Kur'an kursuna ya da hafızlığı devam ettirebilir mi? Şimdi mesela bir kadın hayızlıyken, bir insan cenabetliyken Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz. Ancak İmam-ı Malik mezhebinde diyor mesela bir öğrenci ise eğer mesela Kur'an-ı Kerim'i okumasa, arkadaşlarından geri kalıyorsa o zaman okuyabilir ama bu şartla ki Kur'an-ı Kerim'i üzerine almadan, elini dokundurmadan. Yahut bir medarrise mesela talebelere ders verir, Kur'an-ı Kerim dersi verir. Kur'an kursu hocasıdır. Hocadır. Eğer vermezse mesela onlar dersiz kalırlar, geri kalırlar. O da İmam-ı Malik fetva veriyor. Yine bu şartla Kur'an-ı Kerim'i üzerine almaz. Yani. Bu fetva İmam-ı Malik'ten vardır. Dolayısıyla bu amel edilebilir. Amel edilebilir. Hatta Diyanet de Türkiye Diyaneti de kanaatime göre şu anda fetva veriyor. Fetvayı vermişler. Yani İmam-ı Malik'in şeysiyle amel edilebilir. Size ben hani 10 senedir her sene kurban kesiyorum. Tabii her zaman diyorum Allah için o kesiyorum. Evet. Çocuklarıma acaba gidiyor mu bu? Şimdi eğer bir evde bir insan bir kurbanı keserse bak İmam-ı Hanifi'ye göre kurban kesmesi vaciptir. Ama vacib-ül kifayedir. Evde kaç kişi varsa bir tanesi kesse öbürlere de kafidir. Onların kesmeleri gerek yok. İmam-ı Şafii ve başka imamlara göre kurban kesmek sünnettir. Yani mesela vücube yakın bir sünnettir. Yani Peygamber çok tavsiye etmiş. Yalnız yani bir insan bir evde bir kurbanı kesiyorsa o sünnet-i kifayedir. Sünnet-i kifaye yani acaba diyor hepsini de kesmiş oluyor muyum? Yani şimdi 10 yani tane 5 tane çocuğu var. Yani herkes kesmiş gibi yani onlar üzerine o sünnet yerine getiriyor. Kesseler iyidir. Yani kesmeseler de o sünnet yerine sanki gelmiş. Kesmiş gibi oluyorlar yani. Böyle. Evet. Sıra dedi ki en son izleyicimiz aradı. Sondan bir önceki. Dedi hani dün demek Mevlid Kandili'ydi. Herkes böyle Mevlid okudu, şey etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya teşrifini kutladı bir şekilde. Diyor kadınların Mevlid okurken hepsi başını kapattı. Mevlid'e gelmişler. Bittiği gibi başlarını açtılar. Diyor bu şimdi, nasıl bir? Şimdi bazı insanlara göre Mevlid'i hemen hemen Kur'an-ı Kerim'den daha büyük görüyorlar. Evet. Yani Mevlid'ini okuması ne sünnettir, ne farzdır, ne
şeydi. Yani Mevlud Resulullah'ın vilayetinde insanlar çok salavat getirse, Kur'an okusa, Allah'a hamd şükür etse, Ya Rabbi sen bu peygamberi bize gönderdin. Peygamber Aleyhisselam bütün Allah'ın emirlerini bize tebliğ etti. Yani Allah'a şükür etmek, hamd etmek, peygambere salavat getirmek. Yani bu Mevlud'un okumasıyla sünnet de değildir. Baş örtmek ise farzdır. Şimdi baş örtmek kadınlar için vaciptir, farzdır. Bizzat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Nur suresinde hem Ahzab suresinde emir etmiş kadınlar zinet yerlerini kapatsınlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu emri yapmış. Sen dışarıya çıkıyorsun, basını açık. Mevlud yanında hep kadın basını kapatıyorsun. Şimdi bir kadınların yanında olsa, yabancı erkekler onu görmeseler basını açabilir. Lakin dışarıda basını açmak, bak Peygamberimiz Aleyhisselam diyor, 2 sınıf ehli cehennemdendirler, ben onları daha görmemişim. Bir sınıf erkektirler, ellerinde kamçılar var, insanları işkence ediyorlar. İkinci sınıf nisa-ın kasiyatın, ariyatın. Bir kısım kadınlardırlar. Onlar elbiselidirler ama çıplak sayılırlar. Giyinik çıplaklar. Yani sanki çıplaktırlar. Bu dar elbiseler, şafa elbiseleri giyiyorlar ki çıplak sayılırlar. La yedhulnel cennete ve la yecidne fiha. Ve la yecidne riha. Onlar cennete girmezler. Cennetin kokusunu da alamazlar. Ve inne rihal cennet ile tecidül mesiyeti keda ve keda. Peygamber diyor cennetin kokusu o kadar cennet güzeldir. 100 sene, bir rivayete diyor 200 sene, bir rivayete 500 sene kadar uzaka gittiği halde de o kadınlar cennete de giremezler. Maalesef bizim vaazlarımız, bizim müftilerimiz, bizim mesela alimlerimiz gece gündüz daima bu hadisi söylemeleri lazım iken fazla söylemiyor. Ha sen çarşıya gidiyorsun. Bütün Müslümanların goyan, Yahudiler değiller, Hristiyanlar değiller, Komünist, Kemalistler goyan Müslümandırlar. Bu dar elbiseleri sanki yarışa gitmişler. Yani her gün bir daha fazla ben daraltayım. Daha fazla biraz vücudumu çıplaklara göstereyim. Bunlar Peygamberimiz diyor cennete girmezler ve cennetin kokusunu da alamazlar. Şimdi niye mesela biz Peygamberlerin dediği yapmıyoruz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Ya Muhammed, ümmetin kadınlarına söyle ki onlar erkekleri gördükleri zaman bile başını eğilsinler. Erkeklere dikkatle bakmaz haram şekilde. Ve yahfazna furucehunne, yani hayallerini muhafaza etsinler. Ve la yebdine zinetehunne, zinetlerini de izhar etmesinler. Yani kadın tek mesela yüz ile el, buradan yani o da çoğu alimler diyor bu hariç öbürü hep zinettir, çıkarması haramdır. Hatta İmam-ı Şafii birçok mesela Suudi alimler el ile yüzde yabancı erkeklere karşı tesettürlü olması lazım. Şimdi kadın yabancı erkeklere karşı bütün vücudunu çıkarmak istiyor, dışarıya çıkarmak istiyor. Dar elbiseleri giyiyor. Vallahi şimdi mesela Tayyip Peygamber diyor kasiyatın ariyatın. Yani güya elbiseleridir ama çıplaktır. Çıplak da olsalar o kadar vücutları ancak mezete sıksırılabilir. Mesela bunlar cennete girmeleri yani yoktur. Bir şey oldu mesela. Mesela de hatta tamam şimdi ben maaş bugün o meher'in nabire inşallah. Cibur say kerem kem bkhairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoca derse razı mısın? Derse hoca meler razı mısın? Estağfirullah. Kerem ki hoca razı bir kerem ki. Suriye kam ne bu? Bele. خير أخذ سيدارة بيجي عادتي ما نوع من ملتي كردادا دبين أم مولودي جبوي جيا خود خونن جبوي بابي خود خونن جا بيجي سيدا جمرة ستة كي أبو يك وكذا بس ده هنا وكذا خير أخذ جمرة تعبكن خاش مانا تعبكن إن شاء الله سيداش دعابك خد شفاء خير بده أمانتي خدهم بيد خير وخشي له ديار بلاك الكلام كم خيراتن ألو كلام كه السيدة عمارة بخير بخير سلامات إن شاء الله إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فازدة شهادة صالح هي أم زوجية بله السيدة نار بيبي وتشوس نار كيم تيني أولاقهم بله كاب نجم رهيتني شو هي؟ مو كيم تيني أولاقهم مرات أدرم دريم بخير كاب نجم رهيتني كم سبب بس إن شاء الله
وقت برسي ده هنا ما خرج ولا أما هذا خدي بين خير خوشي ده إن شاء الله سيدا Türkiye persi bir temaşavana me dedi ki bazıları namaz kılıyor bazı sıkıntılardan dolayı tam kafasını yere indirmiyor bir yastık üzerine secde ediyor. Acaba diyor bu nasıldır? Şimdi yastığı yere koyma gerek yok. Yani fıkıhda, İslami kitaplarda diyor bir insan eğer secdeye varamazsa yani rükû için az eğilir, secde için biraz daha fazla eğilir. Yani bazen çoğu mesela bir yastık bir şey sen koyuyor üzerine secde gerek yok. Yani öyle şeriatın bir emri yoktur onun. Yani. Evet. Size başka bir soru dedi yani günümüzde yani bu toplumda da görülüyor yavaş yavaş. Özellikle Avrupa'dan, Batı'dan böyle İslam ülkesi yayılıyor cinsiyetsiz erkek ya da kız. Hani Hazreti Nuh zamanında Hazreti Lut kavminin yaptığı amellerin aynısı günümüzde de yansıması var. Diyor acaba bu nasıldır şer'an? Şimdi bu ahir zamanda böyle bir şey olur nauzubillah. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu Lut kavminden bahsediyor. Diyor ve cealna aliyaha safilaha ve emtarna aleyhim hicarete min siccil. Lut kavmi Allahu Teala melekler geldi. Yani 8 tane köyleri, şehirleri vardı. Melekler onları kanalları üzerine kaldılar. Ta birinci semaya kadar götürdüler. Hatta diyor o horozların seslerini meleklere gidiyor. Bu sefer 100 üstü cealna aliyaha safilaha. Biz yani üst altını aldık, getirdik o şekil yere vurduk o ve emtarna aleyhim hicarete min siccil. Yine her bir insan için belli bir taş Allah tarafından belli etmiş. Allah Teala taşları onlara yağdı. Ahir zamanda da diyor bazı kavimler çıkacak yani erkeklerle iktifa ederler. Kadınlarla iktifa ederler. Allah Teala aynı bu azabı onlara gönderir. Bazıları hatta mesk eder. Yani mesela meymun olurlar, domuz olurlar. Yani şimdi de mesela Allah muhafaza yani bu şeyler olmuş. Hatta mesela mecliste de bakıyorsun bu sol partiler yani bunların yani hakları iddia ediyorlar. Bunlar haklıdırlar. Onlar mesela erkeklerle öyle isteği vardır. Yani istek Allah'a göre yani bir insan bir erkek başkasının namusuyla, başkasının oğluyla ya kızıyla temas etmek isterse onun keyfine göre mi hareket edilir? Yani herkes Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Şimdi hatta bir sefer bir genç bana telefon etti. Dedi ben namaz kılıyorum. Kur'an da okuyorum lakin benim tabiatımda illa kendini nauzubillah yani başkalarıyla kullandırmak şey diyor. Ben dedim bir doktorlara git yani. Doktorlar şimdi şehveti tamamen keserler. Yani sen bile yapmamalısın. Mesela herkes nauzubillah nefsini istediğini yapamaz. Nefsini istediğini mesela kadınlarla, kadın erkeklerle. Allah-u Teala zinayı haram kılmış. Hatta ve la takrabu zina innehu kana fahişete ve sa'et sebila. Zinaya yaklaşmayın. Zina fahiş bir şeydir. O en kötü yoldur. Hatta cehennemde Peygamber diyor zina ehlinden bir koku ehli cehenneme geliyor. Ehli cehennem o kokudan yani tahammül edemiyor cehennemde. Birbirini soruyor bu neyin kokusudur? Zina yapanların avretlerin kokusudur. Hatta zina yapanlar diye böyle cehennemde yürüyorlar. Onların avretleri metrelerce onların arkasında ateş üzerine sürükleniyor. Yani zina gibi yani insan tabiatıyla mesela bir insan başkalarının namusuyla, kızıyla. Ve bunu özellikle hani Batı bunu meşrulaştırmaya çalışıyor. Bir Müslümanın gayri şer'i. Yani şimdi Batı zaten biz Batı'ya tabi olduk. Biz gitti. Allah-u Teala mesela bu Hristiyan Yahudiler hakkında وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنْ اِسْتَطَعُوا. Onlar zail olmazlar, durmazlar. Sizinle savaşırlar. Ta sizi dininizden, Allah'ınızdan, Peygamberimizden, kitabınızdan sizi yani geri çevirmeye kadar sizi bırakmazlar. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونَ سَوَاءً. Şimdi Hristiyanlar bu Hristiyan Garb alemi yani kafir olduklarını, batıl üzerine olduklarını kesin bilirler. Ama mesela sizin de kafir olmanızı istiyorlar. Niye? Haset ediyorlar. Ha biz cehenneme gideceğiz. Biz batıl din üzerineyiz. Onlar hak din üzerinedirler. Yani sizi de dinden bu yani bu terbiyeden, bu edebden mesela sizi de başka batıl yollara götürmek istiyorlar. Böyle size dertel maşavane mi hazır muhacib girin. İstanbul Kerem Kum khairatın. Merhaba.
Merhaba. Seyde'ye bir sorum olacaktı da. Buyurun. Benim çocuğumun ismi ben Azim koydu. Çok sevdiğim bir isimdi da ben Azim koydu. Onu bir Ne okudun? var mı? Hangi isim? Azim. Azil. Evet, Azim. A-Z-İ-L. Ne? Azin. Evet. Var mı bir anlamı? Ya çok sevdiğim bir isimdi. Yani Yo, anlamını biliyorsunuz. anlamı yani nasıl söyleyeyim? Anlamı biliyoruz da. Onun için bir sakıncası var mıydı? Hoca bir soracaktım da. Tamam, soralım size inşallah. Tamam. Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet olun. Ecmaîn sağ olasın. Ağır iyi kelimkem khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Eyvallah ve xeyr. Bixeyr selamet inşallah. Ve işte soru temine ve diyor xeyratın. Bele. Mesela mehaka nazar ile şey bu to mecnun hene insan nazar onu hene ko tekre hene ko nagre. Mesela çetek yazmışım. İlo mesela astuva cinare hebine. Nazar tercüme tekre ama şu cinare meni hani hayvanı ve malı ve araba şey nagre. Abi ya xeyrat tutkari şeyda bir şey yazar hasız ki mehaka halat. Kâmet edapız inşallah. Ama بالنسبة لي خشيدة سلام أهلا وسهلا أهلا وسهلا سيدا قويك ملي يمين بشكي يا جي نجيوي جي دسميجي بشكي وال çitke. قالوا فيلا ميجي خوي تشالك. أنا alçı tabii diye temim edave. Ne destüyor? Temim destü serçave. Lgori mezhebi İmam Şafii ev serve alçı mezhebke. O azvediye sayıcı bişo. Ev berva temim ki jibgire o illa ev pasi avda jibke. Limizak avda bke. Velo bedezmej da seri. Ama lgori cumhuri İmam Hanifi Maliki Hanbeli eğer mesela okbe ev seri mezhebke ser cebiri o mesela per zede azu yani nivi zede girdi be ev temim ki jibgire o ilmiz kelimizak kazanake. O mesela hendik be yani mesela azu privi mesela zene girdi ve seri mezhebke o ilmi cevapla kazanır. Nedciye de azaydı smecde ama nedciye de temim edebe o gün nekseydi. Mesela günlük dabe ve çağıl İmam Şafii. Yani kubdezmej dabe seri şoy seri mezhebke o ilmi cevap kazanır. Temim eybire. Temim nagre. نجيب كنا خناش سيدا نجيب إيه صحيح هي بشو صحيح بشو إدنا مسك إيه دنيا شو دزميج ده سري وما سري مسك والميجاك بله سيدا جو أنا الجمع جو تريد بيا مولود ديامو بابي منه جو قالوا معنا بيا شاي أنا مولود تابي المملكة ماذا مولود داين زيادة شهرة ستاندية مولود ديتش كتنه يعني نانداين سنته Peygamber aleyhisselam at'imu mesela at-ta'ame ve ta'ama bidhab. Yani tabii benim insan aksan beri vakti fakiri bu. İnsan ki terfikra hayır ki mazlum bu. Yalnız tabii ana khashin da per insan nas maliha. Yani mervi insan yemek açıyor, insan daveti mala khubke. Evci kalp khaş kirinci beri havay. Lakin mesela yani daveta korak kan memluk tibqin. Mevlud davete hiç alaka be. Mevlud roja wilada peygamber evci tabi mesela devlet berida ümmeti dakiri adet şeva wilada peygamber hatta maha wilada peygamber Hindistan'ı milyon ki insan tob duvun ju mehej bu hürmeta peygamber salavatu zikru ibadatu o mesela ehli wan civara milyon ki insan khornavan ve khornavan razanavan her sevan tkin ayde khu evya mevlud yani kutlama ki yani zamanı wilada peygamber ise mevlud nabi yemek idayne. O mevludi pedat koyun. Evet hiç satın şeriatı da. Yani tınnan bidi tabi emri peygambere ana tesekkudi İslam'da benzeri ve merif çıbke yani sünnete. Mesela zekat dayın her İslam'da. Sadaka dayın her peygamber ve sadaka telfel bela. Sadaka def'a belayetke. Sadaka emri zeydatke. Sadaka bereket amale. Yani tabi hakkı sadaka da hem Kur'an-ı Kerim hem sünnete Peygamber diyeceksin yani. Yani size vaat vereyim, sen navi diye bayi koydun mu? Bu hayran. Yani sen navi diye bayi koy yemek gibiydin. Navi nekil mevludi nedir? Ama yemek yiyiz, ben diye bayi koy. Ya da hani bu kadar yemeği para bidin. Yani ana sana ve ev kadar para bidin. Yakut hayvan kişilerin goştu yapılır medrese. Bizim fakir ufara, yani ve fakir bidin van yani. Lakin meselesi mevlud gibi her bir insan
İro terin tiyekler bir var sermudi bedli yoktu. Şermat yani. Hatta yemek haber olacak ki telefonu metki tabii bir bu. Dikola yemek yönettiğin diyamir demiriska. Yani İro ve ne hasine kes yemek kese doğru ne yani. İcare uy parayı abda bir şeker bir de bedinki işte bir de fakire bir de fakire bir de muhtaca. او خير مرزانه هذا حقي جريانه كي بدا حقي دوغال غازي يبدا يرو بلاش سيدا مساله ودع تليفوني مهنا مواجب بقرن دي ساجة اغريه كلامكم بخيراتن السلام عليكم علينا عليكم السلام خدي جوار راجبه خدي yardımcı ve mala enver be امين تمد استمال انور الله خدي yardımcı inşallah سيدا نبا قرآن دا افكار بس حضرت موسى هي خدای تعالی چاکو فرعون را مجادله کردیه چاکو ضعف اذیت دیدیه چاکو مجادله شکل قارشوی فرعون چا davranmışıyor. Bu afkalime kujmara Hazreti Musa anlatmış kirin. Eva Hazreti Musa'yı dinava Kur'an'da ona göre ayatta na veki denecmara gotin. Yani değişik yani. Mesela Hazreti Musa kirin bu çıkacıya türsünü fakat او حضرت موسی قرآن دا دگشی بود یعنی ابا قرآن وقت که ها نازل بیاد نوا جماعت تا نوا او دا چما detaylı olarak yeterince nay gutene eva gerek illahim yani خدای که مثلا emriyle nazil kir Peygamber aleyhisselam çi sahabe ra eva khand yani bir zamanı ona zaten Arap bu mealawiyavi khandan on gerek net kir hürmet kim kaçınene ama hadi خدای بین خیلی خوشیده inşallah Diyarbakır kelamkum bخيراتن Diyarbakır نالخسر خطیه خطیه کتیه سیده پیره تماشاوان کی گریه گوزلامه من هندک تی آدم پیرک بو وقتی درم جمعیش دقیق دید بگه گناش برای یا ولا güneş İslami veratne. Mesela şeriata İslam'da pireki. خود ترکا باوی خود برای خود مالا خود اقربای خود مملکتی خود بنیسیان بیر کی درس میشته و bütün ihtiyacı bedeni o mali cillu libasu khornu ve khorna göre tatmin ki biri ki mesela çan ocağı ihtiyacı miraha ve göre ve ihtiyacı gidermiş ki ne ki pe günahkardı be yani hatta ve sevek nauzile biri çavik beri derbavde kavişa çive böyle seda go ben Türkçe sormuştu. Ben oğlumun ismi Azin koymuşum. Evet. Var mı bir sıkıntı? Yani şimdi Azin bu isimler eğer günah olmasa, mesela harp gibi, savaş gibi, bilmem mesela hatta bereket, mesela bereket gitti. Bunlar uğursuzdur. Uğursuz isim onlar olmasa bir manasına bağlıdır. Manasına bağlıdır. Mesela Zeynep Resulullah'ın kızının ismiymiş. Zeynep mesela o küçücük beyaz çiçekleri tutan bir ağacın ismidir. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Zeynep'in ismi ona yani güzel bir şeydir yani. Evet, güzel bir şey. Sidago mesela ben ne kana nazar edikin nazara wan bel yakid kevel idna nakeve. aynı mali aynı mali ma hayvani hayvani ama hayvani nazar ki idna nazar nakeve göre çoğu. Ana nazar dokunmuş bir nazar ilguri khwaziya insana. Zede khwaziya mali kibine ekser nazar dokunmuş idi. Edbek ya ki khwaziya bine ya dili neyle yani. جبريل حتى النظرة مرب بكل تشتي مرب كابن. المالي مرب دبر كابن. وقت زيادة مرب جي حسكرو أو يعني حسكرنا بسيراني نظر إذا هنجي إنسان النظر يعني وان دا موجودة. حتى ما صاد بخط راس إقبال شعبي وعمل كتاب الشريعة ده بينا كي كبر نظر مشهور به جريت كيلي الدولة يمكن هندر نيل در كبا شعبي بخلقنا كبا وحتى معاصي يجيب ده. تمكي إنسان النظر هذا Peygamber medbe el-nazar yec'al el-qabr yec'al el-racl fi'l-qabr ve'l-cebel fi'l-qidri. Çavdaki nazar çavda bir çav devek hediye devek hediye. İşte o kev devek hediye gösterecekin Peygamber Aleyhisselam debe nazar mirat ke kabri o devayist ke qidri ent ke tencere. Nazar per pisane Kur'an-ı Kerim sabite ve in kadillezine kefer la yusliqunke bi absarihim. Yani vakti insanın nazar bana rahmet çarp çıkadı maşallahu kâne la kuvvete illa billah. Ya bize maşallahu kâne la kuvvete illa billah
يا اللهم بارك فيه يعني لما باركت لم بارك فيه يعني يمكن نظري دخل مشكلة Peygamber Aleyhisselam قلت وقت الشعب كتي تسمع نقول بارك الله فيه وقت ما يبدأ بك بارك الله فيه ما شاء الله وكان لا حول ولا قوة إن شاء الله نظر أكون هذا حتى الدعاء نظر يجي أعوذ بكلمات الله التامات من كل عين لامة من شيطان وهامة إذا حفظ أخو بخداتكم تمامي عين الشعب لوامه كل ما كارنوا ونظرت ده وش تمامي الشيطان وهامه يعني الشيطان كزرار دنيس. بله. سيدا ما شاء الله كي مسألة خطيرة بن بقرن. Diyarbakır kelamkum hayratın. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة ترسكي من هبوك. بله. سيدة مثال مرز أنا باجر yani direktinki uygunsuz yani İslam duri İslami ya duriyete derken yani uygunsuz ya. Bele bele. Hem arım hep derim ve İza merz hariye cana merz nali levanatini. Acaba merz günekar bin abi. Kâme seda pırsın inşallah. Tamam. Ama hadi Xuday bin khiri khoşidi. Batmane kelamkum hayratın. خودش ترازی به خودی علی مادته. بله کرم که. ایندایی باش انشالله. الحمدلله کرم که. والله زانی از دخوشم. خدا شفا خیری بده. او خودش تراز و کورن دبی از یکو هر نخوندنی از تجیب قرآن بمارو کو اول من نریره. کستن المبنیره. شکری مریا تانسورم هیا. او از نکارم بسکم کنه اول مبنیره کس من ناری اینجا درامن بجاوله. أميت بري بابا تجي مرة ولد بينا ولا أزي خوش بالنايم. يمكن كل من يرى بكين من أبا أجي نخوش من الكارم. أري. يعني تواد وجه السيدة خدش ترازينا. يعني زلامته ناي. زلامته بور ناي. أري أنا زلام بأنايم ورد بأزبرمينم. أزلا كوري متشاق دري على شو خواندنا عربية؟ أري إنجاز بيجا أزهارم. دا يقولي مرة ورد كستنا التمنير أزل تمنير كستنا يا تانسوني نرجع تانسوني مشكرين دقيقين. بله كم سنة بس إن مرة شاء الله. ورد بينا أزنان بيجلك توجيني كنت أنا أزلت بقدر تنال مبريرة. كاي وخدمته. شو أنا خدت ترى. وقتي تناري وخدمته ده بكي خدمتي. زلامته وخدمته إيش بكي؟ التميزك. لا ولا زلامة بيجا جلك تونيتشي كنا تمكن تنال مبريرة. كم سنة بس إن شاء الله. Nasıl? Kam yaparsın? Mesela yaparsın hadi beşika. Xuda şifa xeyir. Xuda şifa xeyir de inşallah. Bəli. Sida go mezne me peşiye me bazı Hazreti Musa dikin hikaye digotin libe nevi Hazreti Musa anat Kur'an der bastı be. Debe gelo Kur'an çıma yani hindire Kur'an cümleleri natiye gotin. Millet Kur'an'ı dürketiye. ولا قرآن فرانتي قوتن. بله. لكن أنا بركنا قوتن دو إجازة كل مسلم ومشوي. بله. أو مفتي بسم بعثة حضرتك الرحمة خدا عليه. بله. حضرت نورسين جو وقتك روسيا أو جوردا ورا نزيك بجزء مشيونا تري حتى كبري قلهات. يجو عالم عوام درس نورسيني قوتنا أمي طلبة بلابكن جوكتر صبر كي روسيا روان سيد في حزد نحاز فيه فارسيا حزد بيحسيا قلت يا كون طلبة بلابكن كان مهنة كان صايدنا أمي جبوا كروسيا يعني قلتنا أولياء خدا كده مش قرآني دور نبين قرآني سري بخبتن كم هان طلبة ودرسها خواندني وخنا قرآني درسها قرآني تعسها قرآني تركبكن أمي جبوا كروسيا يرو ملتي ما بيجوا كروسيا نعوذ بالله جنس رقم والله بريم الله هنا روسيا خراب تروينا دعوة روسيا تكن دعوة سوسياليزم وكومونيزم تكن إذا حيرا قرآن زمان خدا تيرها تيجوتن ولا ما إنسان قويرنا إيرو مع على سب أجر ناي قوتن إيكو الحمد أهل إيمان هنا تيرا قدي صاد بيجن لكن هنك أنا والله تام ضد القرآن قاني بعد السوسياليزم وكومونيزم تكن فبحث قرآن ناكل طبيعي قيامة الجواب آخر ده يعني جبروية هواي قرآن يعني إيرو مثلا الدنيا ده بمليون وبتريليون كتاب هنا تفسير القرآن هذا نفسان ده إيرو بمليون إنسان القرآن السريح ضابني أزبرك نرى أنا مثلا كان مدرسة ما هنا الحملة تبقي ذكر القرآن أزبرتك إتهابي حتى معنوي هين كده قواسه قلتي توبلم ملت بره ناقيز هركسي
أنا إلو جاشنا هر إنسان نما ممكن جوري قاسي كيماسي كده وراي تبليغ وإرشاد يعني تبليغ بر كمية جبروي تبليغ يعني مثلا أنا جرب بري تبليغ ولا ديانة أيروي يعني تركيزي بري بر شيترن في جمهورية ده بله أن ياباس أن يصبياد الخند المسا تشويقه إيرو الدولة ما تقول أوقات دولة تمام لدري خرابية وكريزي لين تشويقه بالخند نباتك بال خزود خبرات إسلامي باتك ملت نشر أما ملت ببان تلفونا ببان تلفزيونا ها مثلا ببان مكتبة ها قواني مسلمان كي بحث كده به مكرر خشيم مكتب نهرته يك بيرك درسته أفيستاني البرفراوية ومثلا يقيس كي خليدنا ويجي خصات كن كركي كده حتى لرعني ابن ركابي شيبن يعني فسق فحوش خرابي مكتبة درته جي كهرباء التربية أدب ديني وعلمي يمكن إني تربية سيد مكتبة دادبن يكوز دي بابي خشي هنكن سوقاقي هنكن وناس مسجد ناس جامعي ناس مدرسة كابي شوا قرآن يمكن القرآن كيف يقولن هبان öğretmeni خصوصا öğretmeni بيرك وسرقوط مليو تعزينه وحتى برد تعزية كأبي قرآن بيجز öğrenciye يعني مصيبة آخر زمانه فتنة دجالة مكتنك يعني لا سيد بي امتدين çarşı kutça müşahede yani çarşıya gelen alışveriş merkezi ya يعني التعزيم معزي وري هناك عراقي بدخل ام بيج يعني تبي لعنة اينا لوان شوي لعنة اينا الاهلي فسخوا في جوري عمومي جائزة اما genel yani فردي نزايد çünkü belki tövbe kir istiğfar kir posman bu lanet mesela ehli çıplakiye böyle ehli ki içki etkin ek zulme etkin ek zina etkin fuşu umumi merkez lanet ehli günah bine ama şahsen Müslüman şahsi belli Müslüman Müslüman hiç nezaize peygamber ne şahsi Müslüman ne günahkar seda yani Müslüman günahkarcı umumi luan merkez mesela fasıka lanet fasıka be zalma be haram khura be ولو مسلمان بازي يعني جائزة لكن أهل خصي فردي مسلمان ما نكاربينه. بله بس داوي سيدا. وقديم درا هر خندش خور بخينه. لبلا خدمتام يول فرات كر إجا أنا جبك أدو درا أدبي أجي برهنج بود شخص خدمتام بكى الجيه كدرا مكتب دخينه دبي زلامه دبي ناره. دبي قالوا شواي. والله tabii الجوري مصلحته أنا كوريويل ويدرجي هذا مكتبة المالي بكاي المكتبة شخص ماذا تبكي إذا تبي سلامي يجي أوجي مثلا قال مصلحته خو بنير كل ويدر يبين شو ترى رحت بوجوان رحت بياخذون الفربن يعني الجوري مصلحته قرار شوي وصافي عمل سيدا مالتا بخدش ترازي إن شاء الله تعالى تماشاوان هجا می شود دایا برنامه خو حیا هفتی که نبین خیلی خوشیده اموا و خود سبحان ربي العالمين خدای تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.